Pa hajde da počnemo. Znači, ovo je, ljudi, moj prva epizoda. I evo, izlazimo iz ova. Buongiorno, Vittorio. Come va? Andre, I'm okay. But I must speak with you. Pace, vita mia. Be quiet, my son. We have a saying here, sister. Non santi, non vedi, in cielo, sincera non vedi. So, if you want to open your heart, the only safe place is a confession church. It will be there. Znači, ljudima on mi je rekao da se sastanemo sa njega, ali mi ćemo prvo da učimo kako da se krećemo u igrici. Znači, otvorit vrata i ono nam sve piše. Znači, sada treba da pođemo kroz ovo. U redu, to smo radili. Sada treba da se popnemo na ove merdevine. Sada polako da ne padnemo, a pali smo. U redu. Sada da vam pokažem, znači ovo će biti izgleda mi strašilo na kom ćemo mi da treniramo, da se bijemo sa drugim ljudima, a idemo sada po onog sveca da se sastanemo sa njim, da ne odugovlačimo. Znači nećemo gledati što on priča, pošto malo to traje malo duže. Znači ovu. Ali ovo nešto zezam se svidite. Znači sada čekamo da uđe, onda ćemo ući ovako. Znači ovo je crkva, vidite Sveta Bogorodica, krst, ovdje sigurno se vrši veroispovijest. Evo ga, idemo sad unutra. Ovo ćemo mi skipirati. Sada idemo odavde. Gledajte. Znači ljudi, što će se ovdje? Šta je ovo? Gdje ovo ima se bije ovaj pop? Ovo nema nigde bre. U pomoći. E pa Basti neće pomoći, izvini. Znači ovo kao njegovo izlomilo njegov brat. I sada će ostaviti, ja mislim, ostavit će tu kutiju. Sada mi idemo da je pokupimo. Evo je. Znači ja ću ovo prevoditi, ja znam engleski. Dobrodošao na Siciliju. Ja mislim, ne mogu ovo počitam, ovo je daleko, ali znam da ipak treba da ko hoće da oslobodi njegovog drugara, mora da da 500.000 pre nego što dođe sljedeći dan. Ili će njegovog druga ubiti, ili ga više nikada neće vratiti, ja mislim da to kaže. Giuseppe Giuliani, znači sada mi kaže da nema toliko novca, ipak mora da se vrati u prošlost. On je hteo da ovo, znači ljudi moji, ja znam ovu priču, znači on je hteo da zaboravi sve što je nekada radio, što ubio ljude i što je ovo. Evo idemo sada. Patch me through to Diana. We need to confirm your ID registration, please. My number is BRO3886. Put Diana on, she'll recognize my voice. 47. This is Diana speaking. It's good to hear your voice again. We all thought you were dead. You'll be pleased to know Oni su nekada mislili da je on mrtav, jer je tek tako je napustio agenciju. I'm not looking for work. I got some information. Kaže da on ne gleda za posao, nego mu treba neke informacije. What have you got? Let me see. U sajt. Oh yes, I've got a fact file. Giuseppe Giuliano, aka Don Aguilo Giuliano. Znači mi ćemo ovo skipirati da ne gledamo sve. Znači ona mu je dala sada obukao se ovog lepog čoveka i uzeo balese
najjače pištolje u ovoj igri. Sure you're not too rusty before your first Čo treba razbijemo ovo, da razvalimo ova vrata da bi ušli. Evo vamo nemamo ničega osim ove dvoglede, nešto tamo Viber, Wire, Anastetik i neki tamo municije imamo, nešto tako ljudi. E sada moramo malo da vežbamo, to zatreniramo. Ovo neće dugo trajati, samo se upoznamo sa kontrolom, znači ovo se treniramo ovo. Probat ćemo s ovim, znači ovo neće, to može samo na pan čoveku. Probat ćemo sa Viber Fire, znači ovako. Znači razvijemo i onda, šta je bravo, da se neće, evo ga, evo i ubijete na tako. To se zove tiho ubistvo. Znači probat ćemo sve malo bliže, možda tako hoće. Ipak neće. Samo da imamo i ovaj nož, znači tako ubijete na mjesto, a možete ovako ispred njega, samo ovako. I još s ovim pištoljem i to je to ljudi, idemo u prvu misiju. Evo. U redu ljudi, to bi bilo to što se tiče ove epizode. Nadam se vam se svidjela, znači sljedeći ćemo put ići u prvu misiju. Tako da ljudi moji, doviđenja.